ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед. мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо ҳатман подписатсия кунанд ва видеоро лайкгузорӣ кунанд, зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. бародаро, дастгирии шуморо мо мехоҳем. дастгирии шумо чанд қадар зиёд шавад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. курси имрӯза 1000 рубли русӣ 136 сомони тоҷикӣ мебошад. инак мегузарем ба видеои имрӯза. дар видеои имрӯза 9 мошини фурӯшии бародаро, нархҳо баланд ҳам ҳаст, пастам. инак мегузарем ба видеои имрӯза. дастгириро фаромӯш накунед. мошини якум Opel Hatchback солибарори 6997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, 9 моҳа ҳуҷҷат дорад бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 25000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 182500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дуюм мошин Opel Sedan солибарори 6992, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2019 рай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. нархи ин мошин 8800 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 64000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Opel Dutti соливарори 6997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, дидари пеш электропакет, кондитсионераш кор мекуна. ҳуҷҷатош то моҳи августи 2019 рай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархи ин мошин 26000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 190000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. чорум мошин Opel Sedan соливарори 6995, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хеле ки шумо дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 197000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. панҷум мошин Opel Hatchback солибарори 6996, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ, 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора.
ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این یال قرار دارد در شهر حصار. نرخ این ماشین 30,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 218,000 روبل روسی می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. Toyota Mark D سالی براری 6995 ابیو موتور D коробка автомат بنزین گاز ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این یال قرار دارد در ناحیه اصفهان. نرخ این ماشین 13,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 95,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. هشتم ماشین دایو لگانز سالی براری 6999 ابیو موتور 1.8 коробка مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این یال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 11,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 80,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید. نهم ماشین واز 2107 سالی براری 62001 ابیو موتور 1.6 коробка مکانیک بنزین گاز ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. این یال قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ این ماشین 10,000 سامان تاجیکی می باشد. با روبل حاضره گردانیم 73,000 روبل روسی می شود. با سودا می شود. تلفن ها برای معلومات در روی اکران. مرحمت زنگ زنید.